Ka Dr. Didi Lapang Foundation hagas ba arjong katayo kalak nerlem ya kakti banyarap penbiang marba mardi ya ki doktor ki nurse bat ki nongpang ki basakut hak Bethany Hospital Outreach nongpo kabala syak hangno dak sokar jela hadien bala pentikna ba utrai jong kene ko hospital ula yo yuk nyang jengpang COVID-19 bat ula le yo kejan hakane hospital hashuwa bo unshitam jur bat klatno. Kumbashis pangut ki priu kentup ki doktor ki nurse bat ki nongpang kila sakut hakani ke hospital nadu bakhang dam yaka da ke sorkar bat ke jingkhang yakini ki priu ban mi na ke hospital kadai halor ke nongrim ba ke sorkar kanyo ban pethu ya ke jinglong ke kot ke khya jongki bat ban pentikna la ki bit ne em ya ukhyang COVID-19 ba ke numlong pat ki nong pensapriang ya uni ukhyang hapo ke em lang sa lang. Ka Dr. Didi Lapang Foundation balakli hido Dr. Didi Lapang hakasngi ba ar kalahyar ban lay ajing rap yakini ki brio ba sakut hakini ko hospital ban pintekna bakin yo eka bam ka di kababyang. Kini ko foundation kala no senyang da ukaw udai upan kapeleng bat ko umbam umdi syabaro kini ki brio badon hakini ko hospital. Yakini ki cingarap la IT da ikong WK bla ibadai Chairperson ke Foundation hak jinadon lang UMDC ke Mauhati uba Charles Marngar, Secretary ke Foundation bat kiwai kinoyalam. Habakran cikelat patai kubur uba Charles Marngar bat ikong WK bla kilapan pa ya ke jing sokya ke bajur halo ke jing long jing man bat ke jing shong sir jung kipat ba na ke jing pang COVID-19 ke balasar keleng ke pertai bat hak ke jelaru kumju. Ke foundation kalapan paru ike jing sokya halor ke jing kio step jong kani ke klam hapo ke jela bat ke don ke jing kermen basyan kini ki aka barok ken no lengba ke borba jong tra Jesus Christ. Ke foundation kalaparu ike jing ngolam syake bahayeng asem jong Dr. John L. Silo rentatiang utrai ke Bethany Hospital ubalaklan na ke jing pang COVID-19. But keep doctor here. Ay doktor kinas nong tray baro gado na ko Bethany Hospital. Kuslay lem nam ta jongki. At ni perkhan lem nam ta jongki ni kemendu. Kumala kren jikmat. Au lay undan ka batki. Tada do na la put kini ke baro. But ni long job. Kalau tani kini ke. Kani gade tak jing tusyang bari jongi. Si benta mat ni ai problem ko kulang ni baro. Kendiat kum ka jing ai mensim na kamenta ki perlok baro ki benah ne nadu ki doktor ki nurse nadu ki nongpang bat kunjuru ki nong am baro ki nong trai badan ni po hospital ki berang don hadu mentah ni ka kubor nam ta jungki kalong ba kimdei ban setting sebab palat kimdei ban clear sebab palat dei ko batong san ni kalong ba kindon ni mensim to ki skam ban fai simet bat ka bakham kong san e ka jing kerpat ni kalong ba ngiro nginbo ke jing doai nam tajong ki bat makiro ngikir pat iki bakin pendamil de ke jing doai simi ke kabu abaki don ke hospital ban phai khmat so ble ngai bo ble nyarap na kam tajong ki bangila ban job ya kene ke jing yele ke songi ya kene ke klam ke sakhe.